tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, gratias Deus Deo Patri, qui dignus nos fecit in partem sortis sanctorum in Domine, qui erituit nos de potestate tenebrarum, quod transtulit in regnum Filii dilectionis Suae, in quo habemus redemptionem per sanguine meius, remissionem peccatorum, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae, quodiam in ipso condita sunt universa in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive thronis, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse stante omnes, et omnia in ipso constat, et ipse caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia ipso complacuit omnem plenitudinem in habitare, et per eum reconciliare omnia spiritus, pacificamus per sanguinem crucis eius, sive quae in terris, sive quae in celis sunt, in Christo Iesu Domino nostro. Amen.
Okay na. Ha? Dominus Akin. vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Pilatus ad Iesum, tu es Rex Iudeorum, respondit Iesum. Ingkayarian ko, eya kingyako iti. Nung ingkayarian ko, kingyako yang iti. Ring kampung ko, pemingwara sa ban-e kumanabu karinggamat dari ko Diyos. Dapat ngini, ingkayarian ko, eya pinheti. Ipilato kanita sinabi na, kasi ari kapen, may kibatya ni Jesus. Ika na isasabi, king-ari ko. Ako para kanyan ibait ko, at para kanyan inyadi na tangkuketi king yato. Ban niye patutu king katutuan. King balang metong ayatsu king panig king katutuan, pakiramdaman na. Pinag-iulid pa, ni nga ng Espiritu Santo. Minimo po yun, yan dapat magagawa ating tinutong samdan. Pero kung gaya na kayong maya-payabak, tayo na. Yan pong misa na ni Gewata ngayon, kay 1962 sa pangking traditional Latin Mass. Ini pong Domingong, tauling Domingo na ng Oktubre, yakin niya kapag masosyal yung Kristo nga rin. Actually, kung mag-Christ di kintanan naman. Kaya yung puso sa biyan niya, o ang kalaway yung Kristo yung Kristo nga rin tao. O tangaran na ano kayo karanan mo. Pero, yung pong kasing traditional Latin Mass, kung mag-subscribe kami kayo ng tikaliting seremonya, at yung tamang indulto, Batay Santo Papa, mismo, yung kopya niya naman. Naman po maro, tano mo, yan tutukitin mag-Christ di king tapat kayo mga usordo, kaya ang panahon ng bayan misa. Alam mo kay Maya Kuwari at yung sobra. Mapang yung sobra, yung gusto. Pero yung Maya, yung gusto, yung masanting, yung dapat, sobra, agyang dakal. Niya yung kikatamang pamanyang ba, sobra, yakaba, ililig sa Latina, nakama. Pero, tabat mo, nung pupuryan ka mo sa sabihan, puproklama tayo Jesus ang tingari, at inwaring dapat sumobra kay kaluguran ng ari o tanggaptan mo. Medyo mga troto kung bagyaw yung pangkeng isang tradisyonal Latina ako kung dapat pakanyan nga ulim po mga liwa kayo ang kiliyan pero yung tutuna po din yakin o ba't mo gagawin tamo ng tikan pasan tama magmisa tama ako for 32 years yung misang Novosordo ang tinuparin siyempre gagampanan niya, aluguran niya, at gagawan niya mitnong kalausan doon. Pero, akakita mo, di ba nga diwang paralan? Uling istong kaluguran niya, ing metong matao. Istong kaluguran niya, ing kekang mirugan. Alang limit, ing kekang buringgawan at masanting para kayo. Iwari ko, ima, ni nanuneng sasabihan ng lima, potang luluto ng manok, potang gilyan ng luluto ng tinola,
ing bitis king panganayan, ing pitsun kay ang libutan. Ding pakpak ang koy itong pangbitis kay yung kanakong buso. Ding paladewot kay yung kanakong asawa. Ing bakal, yan ang kanako. Alam limit ing sakripisyo na ning malaburo. Uling istong kaluburan ni, makasadya ang agyang nano ka, alam sobra ing kitang gagawin kayo. Mapapiling isipan mo, kulang mong kulang, ingagagawa ko para kay kaluburan ko. Ewan ko itang Pilipino nga tamo, o panupaya yung pune, tinimoy nga ibiye ko, panupaya yung po, o inimoy nga parang kay kayo. You always have that sense of lacking, uling para kay katamo, otang malubog ka, ano mo na mo, gawan mungan, inganggang harapan. Kasi kaya kung magyari sa dito kong bangko, birthday ko po na pong balo yung kanay, ilabas na po wala. So, mamye, ikayo, na among pagdamutan niya po yung nilay na marugo, o yung po yung naglugo. O talawin kay Rugo, skoro leksya, pagdamutan kayo. O talawin may kay-teacher, gusto na po yung maragul, pagdamutan kayo kano. Ang santabi ko pala naman din ka na. Ang ulit ko sabihan, our sense of luck, uling, bago tamit ng atsikelo tayo, gustong kaluburan nga eh. Kulang para kayo kang gagawan. O nung Diyos siya pa, hindi kang kaluburan. O nung tutuya pa hindi kang lugod nga po gino. Aba, among, pusa pating may tumasimba kong lisan. Talagang panintunang puuling mong ining ka na kung pamipasyag, king lugod ko king Diyos, agyang pilan pa hanggat malyari ka na ang katawan at pamisip, samban ke, ingarin ang kapong kaluburan. Kung kinukakapari ka na kung anamong bagay nga ba't karoon maharalo mong manibot, magtiyalan ka, haba ng misang yan. Yung ako yan, nausordo, kumakabay, nakalalaping sasaysing ako. Kakaba ng magmisang ano. But I don't do it for you or for myself na ako. Nung kaluburan kayo nga akong ginawa ko naman, kaburi kong magmisa rin makanina. Kakaba na. Watang kayo niya susunod ko rin imayan. Panamdam ko ba naman aking Virgendelos Romero? Kabaya, kapali, karakalapat ng patol. Suburang ko pa yung paswitana ko ni Paulo. Paburi ko naman mong sabihan na among manika. Among ius yung gagawan mo o inigawan mo. Okay, kaburi ko nga kung pamintuan na, pero rugo maminto ko kaya. Uling yan dapat. Nung masanding bumububo si Seth McParry, kaya na akong nagkanta-kanta kayo na yung club na kalapagpit. Pero, kakanta niya, hindi akong mag-nervous ka. Ikanta niya yung makabang versikulo ng Latin. Pero bago mong tutod ka ka rin, no? Tawo yan, kulang. Pero, nako, nung akapit na ng Diyos, itang sinseridad, tinglugod mo niya, karaktan mo para kayo, uling buri mong iyangat ka, tinglugod kaya, at iyangat mo na, dingaliwa, detang bisa, detang magnasa, detang kalupa mong para karela, man sapat nga ng gagawan na parating Diyos, para gulabagay yung swelo, makayan. Kristo nga rin, buri ng sabihan, daptad mo man, yung sabla para kayo. Kristo nga rin, kulangan parati yung daraptan tama. Uling istong tinok ng nakat sinabi mo, sapat na yun mitdana yung kekang masugid alugod. Ewari po tang sinawa na kakang mister mo, nasabihan mo, ang gana mo yan yan, ang gana kakil paksi.
nakapamaksing bangusera, nakapamaksing likaw, sobra na tanan. O tama kanya nakakamisit. Balang gusto na ini, yan na ini. Kaya tao yaman, lalo na tingapong Ginoo, then something is wrong. Nga naning dalit, Ginoo, ing kalatwapo, kakawya kita, antimong neto mausang, mau king magyedanong. Balo yung kuis tuming usa, isipan tamo, kakawya kabundan ng usa ni, pero in reality, isto tuming usa, mau yung ganon, magwala niya, maglundag niya, empay datun, manyaguya, at neking kasungit. Uy, maraming rektor ni Katedral. At neking kasungit, at neking kaselan, mayatalan, mayari ang manumalulupong. Bakit? Uling para kaya, at inyang kulang pa. Anyangan na, nung inglubod tamo king Diyos, kalupa ning meto mausa. Naman po itang magwala tamo. Pero muli na sabihan, may paindatun king kekatamo, kalalwa. May paindatun, uling etabisang tuknang ketang yanang at ustunan. Kristo ngari, suywan ning lipnong katutuan. Kristo ngari, suywan ang gapingalang kaputusan. O talulugod tamo king Diyos, na tamo sasabi, Ginoo, kulang pa po, ing kanakong lugod kita. At tatandaan niyo king Nogosoro, kahit ang misang sinimba niyo, yung nilabasan na Domingo, ikiiyoy neto mapalalo, ang po'y neto makulang mo. Itang palalo na ng kayabang, Ginoo, wala na kakagawa para ka na kumayak na kasi. O hindi mo na muna itandig pa na ng maganak ang publikano may tiyama na. Ito namang publikano na yung sasabihan ng Ginoo, karagod ko ka magkulangan ng teka. Buri kong kapman yung sarili ko teka. Inigpinap mo king Diyos. Itang taong balong kulang yung kaya nararasan. Kaya sana po ining kagawan tamang ining isa na tamang sumabi, wakin naman ulit, no? Nung ibiyeri talaga yung oras ng keka, kami sing nung balong nung makanangurat ang sukat at dapat luguran. Makanyan mo naman sana, tinglubot kami, tingmetong. Kristo ngari, maglulidya, Kristo ngari, yay yung kekataman para ating samban at luguran. Amen. Lagyan pa ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Robot ko. Dahil nato naman roll. Payment palitan. Credo in unum Deo.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Domine Sancte Pater Omnipotens et Deus, qui unigenitum Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, sacerdote aeternum et universorum regem, oleo exultationis subsisti, ut se ipsum in ara crucis ostia immaculatam et pacificam operens, et suo subjectis imperio omnibus creaturis, eternum et universale regnum, immense tue pradere majestatis, regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, in nomine Tuae carius, sine dicentes. Sanctus
nobis loque peccatoris. Per omnia saecula saeculorum. Oremos, Regni Sancta Deus Domini, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in Deus, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei
Domini non sum. Domini non sum. Domini non sum. Misereatur Deum Deus Deus, Iusis peccatis vestris et perducat vostra vita eterna. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat vobis in conflicto perisse misericordias Dominus. Ecce agnus Dei, ecce vitor peccatum Dei.
Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodian animum tuum in vitam aeterna. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodian animum tuum in vitam aeterna.
Dominus vobiscum. Oremus. Immortalitatis animum sancti, tuessemus Domine. O Christo Christe regis vextinis militare gloriam, cum ipso in celestis iudite regnare possimus, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelium secundum Ioannem. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipso mutatis sunt, et sine ipso factum est ibi, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprehenderum. Qui domum Iesus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium credere per lui, ut omnes credere per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium credere per lui. Erat lux vera, quod illuminat omnem hominem verientem in mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eius non interiore, in propria vede, et sui eius non reciperum. Quod autem reciperum Deum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine Deus, qui non ex sanguinis, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam Deus, gloriam quasi unigentia Patre, plenum gratiae et veritate.